Jason. Ewe. Umusaza wawe. Najya mu bintu ko ndabongera nkaho. Asha yirirwa mu bintu by'Imana, ibintu by'amakorowani, umwanya n'isaha usanga ari karasoma ikorowani, yani mwijoro ntasinzira, iyo yirirwa kwigamba ibintu by'amakorowani yo nabari abashihe babo. Nisijui kweli. Hapo sasa mimi sitaki hiyo vitu. Unasikia? Nakuomba umshawishi. Beka kangu hasikii mzee. Umbembeleze, umuhenda hende. Ushika naho yemera. Sawa ntajaribu nione ave muri ibyo bintu twebwe ntiduhuza nabyo. Ndamuhiga nkubura. Kila sana kwa iko umuhenda hende uko ushoboye kose. Juu fanya nguvu zote, juu hivyo vitu. Sisi tubipendi. Unasikia? Hakuna cha kwenda kuma kanisa au kuma misikiti, kuma vitu gani? Hatutaki hiyo vitu. Hatutaki kabisa. Nitajitahidi nione kama utakubali. Fanya hivyo sasa. Sawa mzee. Huyu kaka yangu naye. Yaani kimwambia vitu vya ukataa kusali. Ndio mwisho. Kama nitamshauri akubali, hapo kweli ndo sijui. Maana huyu kila saa usiku nasikia Qur'ani, mchana usubuhi, kila mubarabara anatembea na Qur'ani. Huyu kumshawishi huyu. Naona bitakuwa vigumu kweli. Bitakuwa vigumu kabisa. Kinacha nitajaribu tu nione lakini ndio hivyo. Kinatuharibia mipango. Huyu sijui kweli. Jason. Aha. Hivyo tuko hapo hivi. Naona enda wapi? Ama none? Mwazamini. Mwazamini. Hapo kutoka hapo ni wapi? Sio ngarambe hapo hivi. Sio ngarambe. Ukamjulia wapi ngarambe? Ngarambe kwenu. Ukamjulia wapi? Ona. Mimi ninatoka myangu na wewe kama unaenda mya kwako hainusu. Mimi naweza kuangalia kama hainusu. Kila siku hainusu. Na kuomba une nyumbani. Sababu ulikuja hapa kuniaga, si ndio kuniniaga unakuja hapo wewe. Kwani tuliagana mimi na wewe tulingana sana. Ndio wako ni mzuri. Basi ukwenda afu nyumbani na wewe utaniambia vitu kwa tutapambana leo, tutapambana vizuri. Nipishe. Haya. Nipishe na mbio. Haya, kwa heri. Naomba mwenyewe uelewe mara kwa kupita. Jason. Dali abite byanyu ngaha. Muraho murakomeye musaza we gute? Sasa wanjara nyine kujya nyine umunsi. Sanduru zanyu za misi yose zaraheze. Yanduru zozo sinzi ko zizopfa ziheze kweli. Zika. Ariko na mama kadufuye. Mwani mwanzi kwa muri weni mugabo umwe. Mwe mko kitu kimoja. Baba umoja mama umoja. Jeni mnataga kelele kila siku hamuelewani. Kwa nini? Na mko wadogo watu wawili. None ko atanyuba handa mugenzi gute. Biramushobora tuzaragenda mu we niwe mukuru umwereka karorero keza. None ko ndakamwereka nakumvira ashaka kunsuzugura ngangabe anganze antegeke ari je no mutegetse ndamukuriye. Nawe byarakugoye sawa reka tubireke. Ikintu rero jewe kinzana ngaha. Aya majambo numva abantu baguma bavuga mu matsi wanje aho uciye hose bavuga woba uyafise ko uruhara. Naje wishangaza urantangaza. None ubu abantu bisi nino sawe ntabuzi. Abantu basiba kurima ntibasiba kuvuga. Dadia. Kandi wase kuvuga yaheze mu ndakwa nyina. Kuri ivyo rero je abantu bavuga ibiki just bavuga ibiki kwanza. Dadia naambie unahusika na maneno ambayo wanadamu wanaongea mjini. Sawa wanaongea nini? Ndio sijui hiyo unataka kumaanisha nini? Unataka kumaanisha nini? Sasa wanaongea nini? Hauna wewe mwenyewe unanisema sasa. Basi bavuga. Bavuga ati aba bantu bose bariko barapfa. Unahusika. Sasa nisi leo
Unielewe? Mimi ni Israeli. Mimi ndo nakuja kuchukua roho za watu. Mimi ni Israeli. Sijakwambia eti wewe ni Israeli, lakini ujue kama vinasemekana mjini kuwa watoto wako wanakufa eti unahusika. Ni kweli ama sio kweli? Na maana mimi ndo nawaua. Sasa maana ya kuhusika au juu? Mimi sielewi kwa juu toka nizaliwe sijawahi kuua. Hata panya siwezi kuiua. Mimi sikuelewa. Basi ndo fahamu sasa wanadamu ndo wanasema. Mimi kwanza nashangaa ndo mara kwanza lipo. Sioni kama na panya siwezi kuiua. Ushaona panya au mende? Hivi ndo niende kuua binadamu. Lakini shangazi wala hata wewe unaishangaza. Kivipi? Wewe ndakeka uranzi neza. Suna niju kukumenya ndakuzi. None nk'ivyo bintu sinavyumva ko wewe niwe muntu ukwe no kubiyamiriza ukabatuka hari ukagira iki sinumva impamvu bisigura ko nabuvyitera ivyo bavuga. Isuba ngo ndavyizera nje bira numva ko barakuvuga ibintu nk'ivyo cangira ubwoba nkavuga ati no ni ibintu nibiki ko atawundi muntu mu mwaka gace bavuga wowe gusa. Umwana ubareze nakuze umbona. Subuga ngo ahubwo narakuhetse ku mugongi wanje uri bebe kuva munda. Ubu niho wumva ko nawe wokwizera ko je no shogena gufata umutima w'umuntu neza nkamwica nkamukuraho. Yani mimi sielewi kabisa. Nkamwica je yako mjini sielewi. Isi umwanya mweje usinzi kwe. Arigihe ngo niwe numva ko byo namba bazogo numva no kwitwenge. Nko kumva ngo Dali yayisha umuntu. Hoge ntibakomeye abo bantu. Ndo hivyo sasa ndo vinasema. Bagende babaze Israeli, Yesu Januari mitima y'abantu. Babaze Israeli. Yesu watori mitima y'abantu. Wewe kwa maneno. Siku utakutana kwa naviongea barabarani waambiage hivi. Tutakutana ikana niongea sasa. Waambiage hivi. Maana kwa mdomo umejaliwa. Ndata chaki au chakiu. Sawa mimi kwa nakuuliza. Uwa nzofata. Ariko aramvuga amajambo y'ubupfupfu nk'ubwo jewe. Tamwachia raje. No warahi nunda kubashe kwera ishangazi wanje nkuwa ari kuza nk'umuntu murundi akaza kubimbwira. Ndazi ko nari kumwe na kumatwe. Nanje ndakubajije nko uri umusengezana wanje numva ivyo bintu ko ari byo ko atari byo nta kundi urazi urantangaza no wumva ko byo bavyo. Sawa sivyo abisi baravuga unajua wanadamu ko wanaongea. Imana ndikavyumva yumva ko je amaboko yanje yokora amaraso je kweri. Sawa rero biherere ngaho nashaka kumenya kimwe gusa urazi ko nanje bitongwa neza nguma numva ibintu nk'ivyo ni ku mwana wanje. Ndumiwe. Ngira navukanye umukoshi navutse mu kwezi kwa kane sinzi kibazo cyo mfise nkuko mboneka arambira ngo abise ni babi kandi baravuga niri mu nda barayivuga batarayimenya na nyene ataramenya ko afise inda mu nda mugabo abisa bo hanze bakayivuga none byo yoba wewe uri mu nzima kandi nziza isa gute jewe nice nze ndindagira mu kuzimu nito sawa iryo barantiri kande ko jewe nice sawa rero reka je nisoze byari ibyo nukuza kora ingene mubayeho ingene mumerewe umutekano mu rugo sawa uramutse rero musaza sawa ndamuramutse genda mahoro ego musigare na yanje nice komeza unzanira uburofa nzogufyeta kurizanisha ibintu byo kufise umunwa no gupereza ntiringira bavye nabi nawe no gucisha kuwepfo kwe ushaka kunyereka ko umuhatari ngaha komeza wigire kimberembe Mgenzi wanje mimi nakuja hapa unaambia kisa na maana kumbe mzee kumbe we nunuja vile ngao mnyesi mgoro wanje ugia vile ngao mnyesi mgoro wanje naona uyu afisa macho mani unyene Farida unyene naona ya ega jewe Farida niyo mpamvu imisi ya umama imisi yose nifata imisi ya uri ubeshi gusa wirawesha erega sikubesha mwana urayesha nyene none abatawa wawe none nibaza harazo ko make wajuma kibiki ya mjini ungiri iki mta ungiri iki wewe ungiri iki wevuga ico kikuzanye gusa nta kindi samaki wazo wako mwanake hawajui kama manake kama Farida mke wangu hawajui
niyo mpamvu imisi yose umuntu uyu nuhera imisi ni umuntu ukakazanga ayu wewe samaki wazee wako wewe malaki hawajui kitu maana yake kama mke wangu tamangana ndio yarigeze kuzaga duenda akabendi iki none abatawa abavyeyi wawe office abavyeyi wawe none ndakimwe bazi ko ugera mugoro wanje niyo mpamvu imiti yawe uguma misi yose niyo mpamvu imiti yawe uguma misi yose nifata neza mbanda kubwire rero wewe ngayoyo Samzi mtamangarambi nuona aba bagore bose baritonda nyuma yawe nico gituma muti wewe nufata sukuvuga uko mtama jewe ikintu nshaka jewe gusa jewe shaka umuti wo kumuronga Dalia nabindi uyu Dalia shaka uyo nyene umuti ushaka uyu Dalia uyo nyene uyo mara uyo muzungu namane muzungu namane mwara uyo kombo nani muzungu umuzungu wewe shaka umuti gusa jewe nabindi umuti gusa ndamuronga Dalia nabindi Dalia kuya Dalia Dalia kuya Dalia kuya Dalia wengayo sa uyu mugore wafisa amahembe ego wema gusa umuti gusa nabindi bana iyo amahembe ubeshwa iyo gusa umuti gusa oya mama we uyu Dalia uyu nyene uyu nashoboka sa yishoboka wambwira gusa none mtama nimba dashoboka ngira wewe basi ivyo bikenewe amajewe ndabironde kuyu Dalia uyo Dalia uyo twarariye jambo nafise mahembe mzee uona vitu vinatajika mimi toi nimpate nimdhibiti wewe Dalia kwata kango babye bonyene batangiye kumutinya ariko ntacu ushobora Dalia ni igiti kitu Dalia ni igiti kirigwa lakini hakuna maneno zimtia uoga mzee kuna condition so utatoka hapa wende utoke hapa wende kitu kiko kusudi mpate huyu Dalia nikwambia wende utafute kobe tena kobe mwenye kilema sasa kobe kilema wa mguu wa kushoto sawa kisha nyuma yake tuangalie anashindikizwa na kiki mweusi unamwona kiki mweusi namwona au kiki mweusi mjane jana masikitiko ya mimi namjua jana mjane hizi utajua wewe ndio utajua sasa mzee sasa yani tunamtaka Dalia basi usijali sasa nani yani maiki nyuma na haya washata kuna jina siku tunaambia hakuna si bana naambia hapa ni niko naambia hapa unadhani niko navyo mkichwa wangu bana naambia hapa ndio niko naangalia na kiki tena kiki mbaya au mweusi ni miti ndio anakuwa anafuata hana rondi ni miti mwisho unashisewe kwa rondi ni miti kabisa ni kwa sababu simgabo kweli tuni kuna henta ziriho ndio wana ngingende ninga yabuze mugabo na makiyaje fisi uwo ngende tafisa makiyaje iyo nyene niyo kufanya genda rero genda mashi narundi limiti aho rero musi nashisewe iyo ndio bamwe mumvise Just